اللهم صل على سيدنا محمد. استغفر الله اكبر. الله قرآن الله قرآن كله كسجل الله يا رب. إنسان كا وقافنا قافريدا رمضان رمضان دمشن قابدي دمشن هو اللي دمتوبا يعني فوق إيه عبد الله ومزامين يا مزامين قربا أبدا كنت لا قرآن أبونا عندي قرآن كوس جرا قرآن تو كنت لا ريجي ऐसे कैसे नहीं जाएंगे ऐसे कैसे पूरे भी का होगा रमजान ने दमी थोड़ा दे पूरे मारा चिकाई मारा बाबा सुनेंगे ना चिकाई भले से पूरे ना जे तो गांव से भी अंदर का पूरे गुरु भाई यार नजारे थारा दमी तो आज चिकाओ वो बेगा रमजान ने दमी तो आज चिकाओ वो बेगा रमजान दमी तो बता चिके से यार लगा बता तू देखा रे पकड़ के उड़ते हो मेरी कुरान कुछ ना बर्बादी में इसी अब माँ मंदी mana kena negara tahu ये सजना ना दे यार बियार अब्बा बाबा को बोल फादी ini je बर्बादी ना करती ये यूनिवर्सिटी कुरान बर्बादी नंबी दे आता था बाहर जुने zaman nama वो गात को दिखतनी आता मदान ने चेन ना डुना से गावरी देवी तो बड़े गाव तू askesan jurula aswan iste tadi ya handisu pandau langsung kusini je aswan jiru ya का था ना बिया बर्बादी जे jawab dulu Ramadan itu lah Ramadan bakian Ramadan je lah Ramadan jela वो गात दे तेरी को आने यार तेरी उन्होंने यार gitu masya Allah ulfat bu berkata ada क्या bu baik good la ilaha वक्त कुरान ini mah kau nara kau tiada le betul lah bun ini वक्त कुरान का फाका था वो माकून Majid jadi majid sama Quran kan. Adi sahaja mulut tu Quran ni kata Quran kata ino kata ini tadi era. Ma ada kan amarulas. Erak tadi Quran dinatu. Bali je balen. Ini kami Quran ni. Mula tu. Wala Quran je ra. Raf nanti jo le jo. Ho. Ijicha apa rinde ni? Majid. Ijicha apa rinde ada itu tu, baru rinde rinde ni. Urban kekendai. Mak Quran tekar raga, Tuhan menjadi agar tu. Hah? Tekar raga mak Quran. Jadi jodoh mama nama kerja det. Ambil jadi baju ni sih. Oh bandera pink. Atau kaya kaya di Quran. Yes. Kaya dua thai. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa inna laka la'ajran mamnun. Bapak jadi lara ni. Inna laka la'ajran ghayra mamnun. وإنك على خلق عظيم. Mana bapak rakan aku bukti aswati tadi untuk keluaran di mana je, dalam cerita kerja ada. Akan aku bukti aswati tadi untuk keluaran di mana. Situ tu le asik lagi ber, asik. Mana betul lah bapak ada kan? Asik lagi ber, wanjur kot. Asik. Kalau ben. Asik ni. Entah. Lagi ber. Aku Quran lezat apa? Lazak balik. Lezat apa Quran? Berarti lazak. Wah, gotias bantu majid the. Akan aku bukti aswati. Aku aswati tadi waktu situ le. Akan tu ber, lezat Quran ni Quran ni cuma. Lagi ber seri. Aku gatilah bapak tu, ini bapak baca Quran lagi tu. Pasal tu majid. Aku swasi lagi ber, mana asal ini. Pasal tu beziru. Ya yukumul maktun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Kalau bapak kat dari itu, kalau boleh kasan dan indung itu konsep. Sarado
Bakasnee tuli akkanni godhatu. Isa yaadattee? Tata godhata. Astumati kan ichituma lagi yoo darbee sababni isaa coqorsa waan ta'eef qotamu. Quraan rabbii ka godhaatu. Maal jiraata? Wallahi quraan rabbii ka godhaatu ababaa ka godhaatanis maa yoo abbaa godhaatanis. Sinitti hima bakka kanatti immoo. Quraan rabbiin balleessina. Isin giraafuma waggaa talaaba. Waggaa ramadaana 27 keessanii arra deebisanii yaadattan. Namni akka keessan quraana boodatu dachee nuni yaadatu. Isin quraanuma walitti seenaa sana quraana kana ofii gaafadha. Akka maal jiraata gurbaa? Maal jedhaata? Olinaa seenati olaa saarta. Olinaa saara. Quraana koo ammaa tan taane? Quraanni koo ammaa akka Jibriil fide akka isaan qaraanti duwan sirreessee. Maaltu bade? Quraana akkuma isaan fidanii tachirra jira garuu inni isin ka arrabaan jiraatanu akka isaan lafa takkaan baqaqfamanii itti haasa'a. Walakki isi quraana koo sirriidha. Lakkee abbaa tokko quraana keessa sirrii miti nama biraa osoo itti waan anaatti nama biyya boos fide sinumatti murteessa. Quraan lana yoo dhufe isinitti kolfaa likulleeyyuu dhaabatu. Maaltu? Waggaa ramadaanii 27 fa keessanii arra quraana gaafa maaltu maa'oo dhaqaa jirtu eegatii ganama fuula tokko fuula lama fuutanii ilaaltanii deemtanuu. Maali moo kun qaqafamu? Sa'aatii hin jiru yeroo ammaa. Yeroo ammaa hin jiru yeroo dhabame. Yeroo si yeroo ni jiru yeroo si yeroo sa'aatii si yeroo dhabde nuti nu moo akkuma taa'u. Isin irraa ilaalanna waan abbaan hojjetu jettiin immoo. Amma isin quraanuma rabbii kanaa hin hafuutu waliin jijjiirra quraanuma kanaa hafuutu gaafadha. Ofiima gaafadha waan biraati. Kamaaniiti. Quraanuma kana takkaa yaadanne isin bakkuma inni guddaa reebi yaadattanii quraanaa wal lutanii jirtu. Wajib ada apa tu kumpul wajib tu Quran bukan orang tiga benda. Jadi dari cara tu boleh. Tahu tak wajib tu? Eget asan kele wajib tu. Wajib mana salah. Berdesir sama aku gawe yari lalu वो tiba berdesir album di if mana aku tu ya. Turun kita mau Quran ada kayak. Mas tu. Ini Quran kan cerita. Ya Rabbi nadis. Mudah khairi sih.